da li je moguće biti pravoslavan, a recimo ne dolaziti na zajednička bogosluženja? U zajednici mi prepoznajemo sebe kroz druge. Sebe nekad ni u ogledalu ne možemo da se prepoznamo, tako? Nekad smo različiti, nekad smo podbrijani, nekad nismo, nekad smo neumiveni, jel tako? Uvek imamo, pa ako ništa drugo, različit osjećaj o sebi. A jedini realni osjećaj je onaj šta Gospod misli o nama. Dokle smo tu stigli. Da bi stigli do takvog jednog zaključka, jako je bitno da zajednica prvo filtrira ono što mi jesmo. Kako ona to radi? Nikako, ona se prepušta nama i dozvoljava da mi učestvujemo u njoj. Dozvoljava da se mi trudimo za nju, da razvijamo emocije kod ljudi, da razvijemo, kao što smo rekli, do sad već i nebrojeno puta osjećaje kod ljudi, tako se mi razvijamo. Van takvog jednog načina razmišljanja i ne može da postoji napredak kod čoveka. Ne može. Čovek čim misli da stagnira, on zapravo pada. A u zajednici mi imamo priliku da napredujemo, imamo priliku da spasemo ljude oko sebe, da im pomognemo da učestvuju u njihovom spasenju, da ih upućujemo na pravi put. To je put i našeg spasenja. Lično, u svojoj kući, među 4 zida, to je ipak više put za pakao. Ne može biti to put za zajednicu i put za raj, jer pakao je samoća u večnosti. Ni sebičnost nije problematična u svojoj toj priči. Ali ona teži i stremi ka samoći. Sebičnost stremi ka samoći, zato je ona pogubna. A samoća je krajnji osjećaj čoveka, negativni, krajnji, razarajući i uništavajući. U tih 4 zida čovek večni, zatvoreni, bi molio Boga da mu pošalje jednog đavola, rogonju, da ga peče malo, da ga seče, možda bi nešto i popričao s njim, bilo bi mu lakše, zar ne?